Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakaway ka jingja ka bas ngosher kay bhak balaja ka step Phyrngap jong ka apupradrik urumpang arjar pesan. Kaway ka Longkmie ka balatip kerteng kum kakong damonika lalu ka ba subway snam karta ka ba syang basa halaban. Kala Suba Shah Pynïap hakaway ka Dukan debam ka badan hajan ka KJP Assembly Building mar persya bat ka usu satham auditorium. Halor ka ni ka jingja habayok banekran bat Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek CM. Ulaong bayang ka Longkmie la Suba bakal Shah Pynïap bat nakaliang keyboard pulit ru kila yuk ban lum ki sakhi sabut halor kani ke jingja bat gidang thwet dik badan kti habede bat kani ka kam nakaliang keyboard pulit kila ra no ru ya we ubreu ubla Suba dan kti habede bat kani ka kam bat ka jing toket ban yok kam saki we pat ki badan kti habede bat kani ka kam kadang ya chakman habayok ban ekran bat uba welcome dekhar ubade ukurim jong kati Longkmie ule thu ba ule syang bat kati ka kurim na ru usnam ajak khat ar Henry mentala kumba saus nam aa ki khlam ya syang ya sa shu ringkan Uba dekhar ule thu bakati ka kurim jong u kade ka batrei bakta hakati ka Dukan bat ka jusa ru hakati ka Dukan ule thu ba mau bakati ka kurim kidontang iwe ikun iba kharwe snam karta shu ule thu ru baka ar phunyo trik urim phang arjar pesan kumba katu kani kenta haswa bakati ka Longkmie kan Shah Pynïap udang syudap banekran phone bat kati ka kurim jong u bat ule thu ru badang haki khandiap sngi ki badang syudap ru mau bat kati ka Longkmie kidang ya sa lang ringkat Henry dang kumba shita yo ketika kurim jong u kalalit bansa no hakate ka Dukan. Nadu arja kat ari kan di ring sao ni kami syong syong up ring sao snap di lawan sa yang ban ngas cai dia dia yuan sa ni shi Dukan Kam dan hi bre long bai em long kat nungut kun fil adon nei iwe kun la kat nusnam kat wei snap tina du menu fi kami syong shu badi badi ta la don sao snap tiket kum kajing yo sngongi ka long ba ong na ba wat haduk minin syua ka ba in klat mo syua ba in klat pirang don kajing ya phone badi pila man percaya lor kata minin nga phone ni badai ngap ni mobile yang wa mobile ba kamdan mobile ni di kelas ni di ngam to kecim mobile no jangan bayo ada jero balance kecim ni di tengah iPhone minin ngap to ka IMI pilih kum no man yang to sa ai ngong a syua ka atrik habut no ya ka boy ka default di dalam tu dia tangtai dia buat apa kumba pi ong mantan hadian saus nem pi kami syong syun dai tiga igi ba penlong ye pi pada ba pen shu ye ban kondon kontak bat iminin pada syua ba inja ilawan sa bat ngai stay ilawan nang iladon ka bat ngai gini ko tapi mentai stio ilawan sa encen kita kan pasal ngah bagi long ngah pe man pi kita long ni pi sa no ma wat on pi markat kum kajing yo sngu jungi ong ba pi ju syok ju dat ye ju rakti ye iba budon bukan ni budon para majan budon itu kajing dokti kajing budon bading kan pun kan bai kumba kat no beje via kontak bat iminin men lana ko sten ni thai
Nama boleh bawa nombor jangan. Apa ni ke? Ya syong sa shanu ba. Ngah laban. A lot of processes are still taking place. FSL, CSU are all here. A woman has been suspected to be murdered, and we have already zeroed on the culprit. We've taken all the steps required in investigation, and some steps need to be completed, like inquest and all that. But I can say now that we've actually zeroed out on the culprit, and there's enough evidence to be the culprit. So is this a murder or something? It is. Magano biji ek sang banja. I'll give you a press release later.